Insipolo munkulunkulu wamthwesa amandla, baba wamthwesa amandla, abagulayo nabahlupheki wona wesondela. South Africa siyabingelela kakhulu sanibonani molweni Dumela Mponjoti Matekwane Masheroni yendayila amagama ngo MC Pholobaso Andile wakangcobo sibingelela ke kuona wonke umuntu othe waba kanye nathi osukwini la namhlanje bese ngikusho ukuqinisekisa ukuthi South Africa lolu hlelo namhlanje lidinga wena ingakho sithi siyakucela siyakuncenca ukuthi ube ingcenye yalo liqala lezo liyophela ngoba uvuthondaba lalo lulele ekuthenini wena uzwe kanjani. Namhlanje ngihamba nodokotela ke udokotela uMhlongo osendaweni yaseMgababa. Dokotela siyakubingelela sawona. Asibingelele kakhulu Pholoba, sibingelele nababukeli besiya Viva TV esihlezi samba nabo lesiyakhona bahlezi bekhona siyabingelela kakhulu. Sipha umehluko ngodokotela uMhlongo manje singene endabeni esizokhuluma ngazo namhlanje. Ake sikhulume kanje, baningi odokotela abadlalile ngabantu, ziningi inyanga idlalile ngabantu, ziningi izangoma idlalile ngabantu. Into engiyibukele mangene eminyangeni ngitshelile ukuthi kuze ukwazi ukulapha abantu nedlozi lakho nilikembathe straight likwazi ukuba nawe la ukhona ukusebenza ngeqiniso. Ngisho Pholoba ngithi umehluko nje wabantu bonke esisebenza nabo endimeni yethu ukuthi mina nginalo iqiniso makuza ngasemsebenzini wedlozi. Dokotela uMhlongo uzothi umunye umuntu sibona imoto sibona izinto eziningi likhona nelinye ibusiness olenzayo mabefika egcekeni mhlambe khona bakubonayo mhlambe futhi kube ukuthi kusoko wabanye abantu. Sinako Pholoba esikwenzayo noma singeke sikuveze ngenxa yokuthi kubalekile ukuthi umuntu osebenza ngabantu abadala akukhombise kuphela kubantu abasizayo ukuthi nawe unawo umqondo futhi uyakwazi ukucabanga Pholoba. So ke zikhona ezinye izindlela zokuphila kodwa lesi sitike khona nje kakhulu Pholoba ike kusizena abantu ngeqiniso ngomsebenzi wedlozi. Umuntu ozoyibuza namhlanje ethi njengoba uMapholoba behleli noMhlongo. Yes. Yini engenza ngimgaranti uMhlongo ngaphandle kokuthi ethu neqiniso ingoba unani esigodlweni mawungasibalela izinto othi kuja nazi izinto zami uma suyitholile le yes ngakuqalisa eBhavini ngakuqalisa kweni ngoba konke kuyasebenza kodwa mase ngibonile ukuthi sengifike la khona esekufanele ngikukhombisa amandla ami ngempela nazi izinto engisebenza ngazo. Ake sikhulume kanje Pholoba, akekho umuntu ongaphila aphile kahle impilo right kodwa mengeligazanga idlozi. Okay. Into yokuqala engigaranta ngayo Pholoba ukuthi ngisho ngabe izinto zakho lihlangene kanjani liminyenye kanjani noma ngabe hlangene kanjani indlela yakho yokuzaleka ngiyakhona mina ngemithi yami ukuthi ngihlelele indaba yedlozi ime ngendlela ekufanele kube yi. Kufana nomuntu ke ozamayo ngeke ngayikhuluma lento phambilini Pholoba ukuthi lapha kaMhlongo asifuna ukubasiza abantu abayohlala phansi abantu abafuna ukubukela abanye abantu kodwa umuntu esidila nayo umuntu ofuna impilo yaphambili ngamanye amazi noma ungafika ukusiphi isimo kodwa mazokhuluma legama lokuthi ngenze njani ukuze ngiye phambili siyaphuma nalikhambi Pholoba lokuthi kuze sikwazi ukulekelela siye phambili. Siningi igaba esisebenza ngazo Pholoba, sinezinto zokuphakamisa amabhizinisi, sinezinto zokuphakamisa abantu abasebenzayo, sinezinto zokuphakamisa abantu abathi mina ngiyasebenza kodwa imali angiyazi ngiyenzani, sinezinto zabantu abathi mina nginesichicho ngafakwa mhlawumbe intombazana eyayibambisene nesoka lami noma iyayinjani. Zonke lezi zinto Pholoba siyazenza nje iphele geqe hayi ukuthi siyayilalisa siyayiqeda straight emzimbeni womuntu menalo yonke into njalo. Dokotela ngifuna ukuthi sikhulume kancane ngomsamo yakwazi ukulungisa umsamo. I-guarantee show Pholoba siyawenza straight siyawulungisa Pholoba. Number 2 masulungisa awubuyi kumina Mhlongo ngithi mina sewulungile kodwa amaphupha abuya kuwena Pholoba abantu bakene kade bashona bakhombisayo ukuthi lento kade siyenza yenzekile ngempela. Kusuke kulungisa umsamo kusuke kwenziwani makulungisa umsamo? Kusuke kulungiswa abantu abalele Pholoba abayidlozi. Ake ngibuyele emuva Pholoba njengoba siphila nje akekho umuntu ongakhona ukuphila kahle kungekho into akholela kuyona noma kungekho abantu abamgadile. Ukuzwe Pholoba kuthiwa umuntu usinde engozini yemoto kade kufanele ngabe imoto imbulele kodwa wasinda. Kwesinye isikhathi kusuke ngayini uNkulunkulu kusuke kwamadlozi akuba umuntu okuyiwona mbathile Pholoba la sikhuluma ngawo ke okuzwe kuthiwa umuntu mhlambe ngabe kade ngaba kodwa kukhona into ugogo othize yilo nto enjalo ke Pholoba esikulungiswa ukuthi laba bantu ngenxa yokuthi ngokuthakathana kwemndeni ngokuthakathana kwamakhalana ngokuthakathana kwezihlobo bagcina labantu beflathelisiwe kuwe babheka le uthola ukuthi noma sowungenile inkingeni awusakwazi ukuphuma kanti kusuke kwaflatheliswa idlozi ngasikhathi kulungiswa idlozi ke manje kuthiwa liyagezwa idlozi kusuke kulungiselwa le nto ukuthi abantu bakini phela bakwazi ukubona ukuthi ubaba lo akakwazi ukubona ubaba ukuthi ingane yami le akwazi ukubona umama ukuthi ingane yami le angisize ngo1 no2 ngale kokuthi uxelile idlozi liyakwazi ukusiza ngento ungazange ucele ngoba libuka okusenhlizweni Pholoba mekuthiwa lilungile nje right kahle. Malungisela umuntu umsamo uyodingeni inkukhu amakhandlela osweet yini uyidinga? Sidinga iqhute Pholoba elibovu, sizodinga amaphakethe amakhandlela, sizodinga umkhonto Pholoba.
iyona into esifuna umuntu usodinga into angemhlophe pholo ngenxa ukuthi sineze igaba embili pholo ngicela ukuyiveza le kukhona umuntu othi mina ngihlala eflatini kukhona umuntu othi mina ngaxabana nomndeni nama sisabhekana so lo muntu akwazi ukumthatha wena umnyise ekhaya into ekufanele uyenze kulo muntu muthathe wena uhambe olwandle pholo ufuke umgezele umsamo ugezele olwandle ngaloko ukuthi azahambe aye kubo kulabantu abaxabana nabo ngiqonda ukuthi igaba zokulungisa idlozi uyamlungisela eyedwa ngenxa ukuthi kuyenzeka umuntu unakala idlozi kodwa laba abanye bangabinondaba omndeni so lo muntu akwazi ukuvaleleka ungalungiseleki izinto zakhe ngenxa ukuthi lo unenkinga kodwa kubiza ukuthi yena yedwa ufuna into zakhe ilunge asibe nendlela yake manje yokuthi sibuyele olwandle phela ufike kwasa umlilo lapho bandle faka umuthi lapha phalaza geze enze yonke into kukhulunywe nedlozi phela limenye amenyelwe lona idlozi ngeke sakhuluma konke ukuthinta umsamo okunye nokunye ukuthinta uyokuthola kuyena uNjomani ocingweni masumthinta yes kodwa sihlabele phambili Njomani abantu abaningi bahlale benza imicimbi yesintu noma abanye nje benza ama festival okay unayo yini intelezi ekwazi ukuthambisa inhliziyo zabantu bengashayineli kuleli igceke noma kule ndawo wenzele kuyona umcimbi mhlawumbe yini onayo wena evimba ukuthi abantu bengashayani kube mnandi kuze kuyophela phela basinegaba embili sifike sibe nayo intelezi sizoba nazi ikhonkwane nje eziba mbili zibe ntathu pholo ngenxa yokuthi yona intelezi pholo bingayixoshi imoya but ayikwazi ukubamba inhliziyo zabantu straight kufuna kube khona indlela ethanda ukuqina makuzoba khona umcimbi ngoba abantu bamanje pholo bungakhohlwa abafani nabantu baqala abantu baqala besetshenzisela intelezi ngenxa ukuthi babephatha induku bephatha yonke izinto njengamanje sekuphatha ibhamu pholo so ke awukwazi ukuthi ungagaranta ngentelezi ukuthi ngalokucela sengingama ngako mina sengiqedile kubalekile ukuthi zithole ikhonkwane ezizohambisana nesimo samanje pholo abantu manje dubula pholo ngisho umgwenyana nje so makunjalo ke kudinga ukuthi sifake ikhonkwana pholo sikunike nje ikhonkwana zibu 4 sithi fake emagethini nalezo hamba khona abantu bejomba khona fake ikhonkwana pholo ngiqinisile ngithi wonke umuntu oyofika kulo mcimbi pholo bakekho umuntu waphakamela umoya ngoba ikhonkwana uzobe seyinyathelile pholo badlula phezulu kodwa lokho intelezi nje pholo kwakuyisidala lokho ungayisebenzisa kodwa ekhipheni ilwane but mode ufuna ukuthiya abantu noma ufuna ukwehlisa amandla abantu ufuna ukwehlisa imoya abantu cha pholo bakwakhiwa iplan ekhonkwana iyona ephila ayisebenza kulesi sikhathi mina ngwasemakhaya endaweni yaseNdwedwe umgaqo wasekhaya uyibhuqu cishe uzufike noma ke uyafika endaweni zala edolobheni kunabantu ebaye bezwe ukuthiwa kulo yamuzi kuyolotsholo bese thi ngizomsukumela lo ngifuna ukuthi lishaye izulu ungafika imkhongi la yes noma kube khona ozothi ngifuna njengoba benza umcimbi lapha yana ungafikisha imoto udabanyintike angisho ukuthi uNkulunkulu ongavimba le kude kodwa ungakwazi nokuvimba ukuthi usuku lungonakali ngenxa yesenzo somunye umuntu mhlawumbe izulu noma imvula noma amaqhwa kungakuningi nje siyakwazi pholo ukulekelela ingawo ngithi mina pholoba wonke umuntu ozoba nenjabulo before abe nenjabulo ukuthi abantu baqala ngento egcinwa ngayo bagcine ngento eqalwa ngayo ngoba siyixoxa pholoba ngicela ukusale sengena ngoba nayo lento yokulobola pholoba ulobola umuntu ongazi noma empilweni yakho uzohlala na kudingeka ukuthi before uqala uthatha amalobolo uthatha imali zakhe enkulu uhambe uyifaka kamuntu mulungise phela unkosikazi wakho umlungisele ukuthi noma ngabe bakhona abantu abayimbangi zakho kodwa kuba ukuthi bayathiya ungathathi inkomo ezi11 uyoyishaya umemulo wenze enkulu unkosikazi ungamlungisanga asikho ke lapho sokuye singene ngeilanga pholoba kodwa izinto ziyakwazi ukulungiselela pholoba before kufika umcimbi aqale kunyathele thina bomhlongo sifike silungise sifake lapha nalapha noma singasanyathelanga kodwa sifake lapha emagethini sikwazi ukuvala pholoba sikwazi ukulumisa lo ukuthi libe impumelelo liphinde libe right ngenxa ukuthi abanye abantu bengena imicimbi khona imicimbi engena besongelwa abantu yabona kakhulukazi njengomshado njengomemulo pholoba makuthiwa umuntu umemulo umlizwi wakhe ngokukhetha yabo makuthiwa uyokhetha usuke leyo nto kwaziwa ukuthi kahle ngosuku ukuthi usibani nosibani bayawahlanganiswa abanye abantu bayafunga ngenhliziyo abanye abantu bafunge ngomuthi so zonke lezo zinto before wena uqala isithatha step wenza amadeje yonke into enza sure ukuthi ugijimela kuthina ukuthi sifike sikulungisele ukuze ungashayelo la suku uphoxeke ngoba abanye abantu abaningi pholo balungisa izinto zabo kube mnandi kodwa ngosuku lokugcina baphoxeke ngeke ukhole ukuthi kwakwathi kulungisela umcimbi kodwa kwathi kuyashaya umakoti usephethwe istroke washawa istroke ngolosihlanu intoni njalo lento yokujabula kakhulu uzukhohle ukulungisela into ekufanele ngabe iyenze ukuthi ukuzokwazi iphumelela qala phela ulungiselele Njomana ngoba sengikubambile ngizolokho ngithi Janti madlula sihlabula phambili asikhulume ngelumbo yini ilumbo uyalapha yini ilumbo ilumbo pholoba ahlukene kaningi pholoba makuchunywa ngelumbo nje ahlukene kaningi kuyenzeka umunye umuntu abanjwe yilumbo lokuthi nje imizwa yakhe ingavuki pholoba
abe sathe pholoba imizwa ingavuki omunye ingavuka ekhaya kodwa ngaphandle ivuka igama lalonto yilumbo pholoba omunye abanjwe yilumbo lokuthi methi uyajabula nomuntu wakhe wesifazane kungahlangani igazi amesana bande ngokwegazi pholoba ungakhohlwa pholoba before abantu ababili bajabulisane ekamerweni kudingeka ukuthi kuhlangane lento ekuthiwa intoni imizwa ihambisane pholoba khona bezokwazi ukuthi benze lento abafuna ukuyenza ngoba mekwahlakazeka imizwa noma kwaphambana imizwa ngeke bayenze lento abantu unqonda ukuthi ilumbo liyigaba ezahlukahlukene kodwa nje lingozi kakhulu ileli lokuthi ungakwazi ukuhlangana nomuntu wakho wesifazane ubabe ngaphandle ngaphakathi kubhede ubabe ngaphakathi mothi uyazama uyotshotsha ngaphandle kubhede usuke kukhona into ephakathi ke lapha ekuthiwa ilumbo eyomkhuba pholo befuna ukulungiswa. Dokotela ngiyazi ukuthi une specialist ngo September kodwa ngiyafisa ukuthi sike sikhulumele iprovince yaseGoli ethi sikufune eduze njengamanje. Uyanina eGoli uyokwenzana eGoli. Pholoba ngisiye eGoli ngomhla ka4. Ngomhla ka4 ngizobe ngiseGoli nangomhla ka5. Umhla ka4 ngiseGoli nomhla ka5. So siyonika pholoba abantu lento ekuthiwa izinto ziyenzeka. Yiphi lenyanga? Lenyanga esikuyo le pholoba ubani uJune lo. Kodwa thina sihamba ngoAugust pholoba. Okay. August 4 no5 so besisegoli pholoba. Ungakhohlwa sike senze special pholoba sazinto ziyenzeka yakhumbula sinika abantu baseThekwini uzinto ziyenzeka pholoba. Kodwa sekuyisikhathi ke manje ukuthi asibuyele khona eGoli pholoba lesondele eduze kwabo. Baphinde bayithole na uzinto ziyenzeka njengoba babeyitholile waseThekwini pholoba. Yiloko kwesiyokwenza eThekwini kodwa sikona ukuthi eGoli so besiphethe izinto ziyenzeka kuphela so besiphethe izinto ezigaba ezahlukahlukene. Mithi amadoda odumba kaSibumbu so besiphethe yonke lento ehlupha abantu pholoba ehlupha abantu emzini wabo ehlupha abantu emakhaya ehlupha abantu kuphi nakuphi so besiphethe pholoba uzobuhlola eGoli so besihlola kakhulu pholoba shuthi umhla ka4 and 5 kuAugust abantu bengeza bezohlolela yes pholoba abantu bengeza bezolashwa ngezifo ezahlukahlukene pholoba bengeza futhi ukuzofuna nento ethinta inhlanhla esikakhulukazi uzinto ziyenzeka yes pholoba so besinazo nezingcabo zenhlanhla pholoba so besinazinto ziyenzeka sinezingcabo zenhlanhla ofuna ukufaka ebhavini so besimfaka pholoba ofuna ukwenziwa izinto ezahlukahlukene so besibenza kodwa into eright pholoba ngenxa yokuthi baseGoli siyabazi bahlelekile bayawuthanda usiyaviva ake ngisho kanje abantu nje ababukela usiyaviva TV abantu abahlelekile lapho abazanziyo ukuthi bafunani khona ke bezokuprova lokuhleleka kwabo ukuthi bahleleke ngempela abenze kanje abathathe nayi inamba pholoba escreenini ileke ivela babhuke pholoba kwenzela ukuthi sazi ukuthi masiyohlangana nabantu eGoli siyohlangana nabantu abangakusazi futhi masisebenza sisebenza abantu abangangenxa ukuthi mesizothatha abantu abayi50 pholoba sogcina kukhona esiba robhayi ukusebenza pholoba kanti mesingathola abantu abayi20 ngabe sanele pholoba thina ngokomsebenzi wethu udokotela kasibizele inombolo bese siyavala asibambe 083 406 86 58 siphinde 083 406 86 ikuphi nendawo la esiyakhona sizobe seBinoni pholoba so bese Binoni ngaseModapi ejele bathi Alliance Park pholoba inamba yakho u1886 address yakhona pholoba yes house number le 1886 kulokhu ngaseModapi ejele pholoba eBinoni yes eBinoni fona njengamanje ubhukela ukubona uNjomani eGoli uzobe khona uzele nina and kulula kakhulu ngoba uzobe ungagibelanga sibonana kwivideo elandelayo siyabonga asibonge kakhulu abagulayo nabahluphekile bebasondela sondela emkhunjini yalokhonzo yimsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla abagulayo nabahluphekile wona wesondela emkhunjini yalokhonzo yeshiteli uNkulunkulu wamthwesa amandla baba wamthwesa amandla wona wesondela sondela emkhunjini yalokhonzo Webabiyamba lenqola webabiyamba lenqola igibela umkhumbi kaNoah
gibela umkhumbi kaNoah nawe sondele emkhumbini kaNoah khona uzophila khona lo muntu angeke ulenze lutho isiphiwo somuntu angeke usenze lutho sidala